Hi, welcome back to my channel. Today we are going to have MaoTuai's Bambooshoots MaoTuai nga na hi ngari to sa malcha to leng masala hi ji alu to I ka fry hi so ji plain me ma wang mag so away. Okay, let's pray. Amen. Okay, color he tik deu pu green pang ga june kha chu mang kha de. Anyway, let's start. A khol la hon man kita. All the my choice. Chắc nữa. Oh, kami lang magkasungka. Dito tuy dalawa naman. Nga dito, green chili to, yung isa to. Tuy dalawa, may po. Jadi apa yang kita lakukan kan? Mix it kita. Jadi tuy dalawa. This one is so good. The good and eat.
Mm. Thì tại now we are done with eating again. This bambooshoots is so yummy. MaoTuai. In our local dialect, we call it MaoTuai. Go down to sang chút gì đấy đấy vậy. Cứ ngồi hết masa cô ta khô nghe hẳn mình đâu bảo hẳn mau ina kan senga mau tôi kan mẹ thì tiếc hẳn giờ nó so mau go bamboo. This also made with bamboo. It was a good food. If you want to know the recipe, when I cook it again, I'm gonna show it. Ticho so di dam lo ticho lim kala mukbang dire ko po mo hime wa khai le go tu ka bi sin kine di kiti mo zo pe lockdown to hi kita na kha ki mo zo lo ito la ko mu pe kiti bang ka kong bo le hi hun ki kha ka so hun ni dan ingredients ka fe ka mention ka tin ma ka pen ha tui chung ngari to mal cha to green chili to ngari kha ha de ko bola zo amin di ko na kha ka sum thak zo leng ma sa kha thak chan dik dan chu tui te loi mai ta ka alu da ko sang ha tui cho dai dai je tui dan cha chung chi dai kha le to plan hai ta ma plan cho le cho can do tho. Okay, thanks for watching. If you like it, give a thumbs up. See you in my next vlog. Bye.